Biyag ti tao. Kasano iha, itulod na kan ni Papa Medyo Manila. Wan, mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat ngamin ti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ijay Manila ti pag-iskola, Igaud ko ti agadan. Sapay la kumatatong palom day na ibagam, iha. Wan, mama. Promise. Agadalak na imbag. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing patakmat nga anak yun. Huwanan. O sige, iha. Palubusan da ka. Gaputag talak kami kan ka. Thank you, mama. Una yan, naglailo to yung anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakit awam. Gapo iti kasta galad mo. Agyaman ang unay, mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anagapo iti norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam-amukan ka. At least, saan taunay amay kawa? Wan nga ron. Adan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apada nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na Sabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bigat, agpasyar tamat laang. See you around! Ay, nabanog ako na magmag na. Isong agpalamiis tapay man. O sige, Leia. Nasakit mo dang tisakap, kapoy ti kapapag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara ta dito mall. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. O sige, tani mabisinak matan. Ala, agorder ta nga rodan. Nalpasan ti klasem, Leia. Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayanta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaang. Adda urayan ta. Ha? Ti ka din nobyo? Basta, mabitlaang. Hello? Mabalinti makiamam mo? Sure! Ngam, amam mo kan, Chris. Iso asikatiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tap na makapagam mo kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Uro-urayin na ngamin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Naglukon ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale? Adaak mo takadwan. Awisan ka ama panitimay sa restaurant. Tap no makapag-istoryata na imbag. No, okay lang ka, Leia? Sige. Sikati makaamo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris Idikalman. Okay lang, Fe. Amom, taga-Cordillera gayam ni Chris. Wen, Kat, kumusta nga iti date yo? Anya, date adagos? Katwa na? Ay na, tapno amom, idi pa'y laakayat nakaamaam-am mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpat ni Chris. Kan gwapo. Ay talaga Ay, nawan lat nobyo. Shakti mangaram kan ka na nga uray babae Isa di mon paluspusan magaram kan ka. Makitan to, Fe. Siyempre, am-amun mi pa'y mata anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangpangruna tayo. Walaya, kas kanya ka, adan nobyo. Ngam siyempre, adal pa'y ti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, Fe. Igaid ta ti agadal, tapara matlaka data dayta.
Kaya't ko ama mo nita. No, damot lang namnamakan kalaya. Masansan ti panagkuyog ka, Chris. Kaya't nasawan at damot riknakan ka. Agyamanak no kastalaya. Kunaklakid din. No gayem lang ti pangibilbilhangam kanyak. Sa anak asumurot no day ti awisan na. No awan pa nagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatek. Sorry mahal ha. Diyak na ibagbaga nagaplayak. Ken nagiksamak iti PMA. Anya? Nakapasak. Iso ngayon to umaya bulan. Agpabagyo akon. Aping ita lang ang bagam. No kasta. Saan ta nga rudin nga kita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta. Kasladyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pailang. Iso agon dawayak. Taday ti mo ti pagasmak. Tagbalin ang soldado. No mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka na kwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Ken si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis wano soldado? Ket kasta? Talaga adyak kumakayat nga soldado ka. Ngam kapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti dayta a desisyon mo. Ket, kumusta mat ang tinobyom? Manipod simrak ijay PMA. Awanan ti komunikasyon mo, papa. Iso apanak ko na. Nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyom, tatalaga kasta ti agadal ejay. Ado dagiti maiparit nga ramiden da. May saan ti panagaramat iti cellphone. Uwan, papa. Kunta kan na kanto na ejay. Dumapalumusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat anong birthday to eh. Sumbata. Hello? Kumusta ka mahal? Chris! Well, siya. Oh, agyaman na. Takalpasan ti indom abulan. Nakaawag kamit laangan. Okay ang laang. Sika, kumusta kamatan, mahal? Okay, at lang dito eh. Pasensya ka na. Tay tala mawagan ka. Masapul ngamin asurutan mi dagiti pagalagadan dito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oras si kamet. Agan anat ka kanayon. Basta laglagi pa, ma. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, fe. Wow! Isumot lagayam amayat ti auram ita ah. Siyempre, agasom nga'y kalpasan ti innom abulan sa laim mawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya ata ka sa saad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, nasayatan no kasta. Kunak idino saanan nga umawag. Akas na awan serbi na nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi. When takas jacket nga rod ang nag-eskwela ijay PMA. Ngamita, uray kas la 5 lang a minuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsakan na para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka ditan? Okay lang, mahal. Uray na rin gat. Ngimanusa. At damat kit di dagiti gundaway nga enjoy ter aramiden mi ditoy. O sige, ag-enjoy ka latta nga rod dita, ah? Well. Kasta talaga, mahal. Basta laglagi pa makanayon ang sikat ay ayatek, well. Sikat ti pinaka-special iti biyag ko.
Agyaman na, mahal. Umadanin ti panagturpusyo. Saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog nan. Ay, iddepak man laang ti video call me. Kaasi mati kayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga, Roda. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Jack, impag-aro pa makaawit kan. Iso nga, Roda, di ka ninawagan. Tap na surprise. Nasum ka talaga iti surprise, ha? Manipod ita. No, da pribilehyo maipay ka na kami. Kahit makaawid ak. Jack tuag liway amang sarungkarkan ka. Leia, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kamin to kadag iti dadakkel ko ijabalayo. Tapno matulagan ti kalay sata. When, si dadaan kami amang pasambay kada kayo. Kalpasan nga road ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak mi, Chris. Wala na. Tapno mang rugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami ni iti mamaken, papa. Tanak na kamutan. Sige, mama. Papa. Maragsakan kami para kada kayong anak mi. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga road, tada kaminton kada abalayan ti makaam mo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Idi, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputan na bati ak idi nga agis eskwela iti Manila. Kat adamot ni Chris iti PMA. Ngam, nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na apasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumamakmaklangat. Ngam, kaya't mi nga ipakamo ani Second Lieutenant Chris ket may isa ka nagiti nambos. Anya? Kabayatan ti panang itulog na ka nagiti relief goods, ma'am. Saan? Saan napod na dayta? Lagyan ito ni. Ngam tayan ni Chris. Umawag at lang, tatno may pakamukan ka, ma'am. Yan, tatno maamuan mat, nagiti ka nakil, ha? Saan napod na dayta, sir? Ipagayo amang rabraba kayo lang. Sorry, ma'am. Sabay nagsatyangis na. Naibilin na kanya, ngay pakamukan ka. Noon naman ti mapasamakin ko, na. Saan? Kasanon tinatulagan na kalay sami. Kasanon. Nagsakit. Nagsakit ti kastoyan na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Angan ka kumauri basikla. Tapos sana may raman. Day ti saklunong. Papa, awanan. Nadadaalan ti harapap mi ni Chris. Kasanon ti anak ni. Tigagdan, nagtada kami, mat, kani mamam. Maladingitan kami, mat. Ang empatib krem ti pakinakam mo, Leia. Ron-ron anak, umay kan. Addan ti school ba siyo? Umayan, Mami. Bye, anak ko. Bye, Mami. I love you. I love you too, anak. God bless you. Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na, anak ko.
Napanan nag-eskwela ti apo ko, Clea. Wan, mama. Ay na, kasla ka ano laeng iti maladaga ni Ronron. Ita addan iti elementarya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Wan nga rat, mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia iha. Apay, awan ka din ti plano mamakiasawa pay. Ubing ka pay, kasapulam ti katakunaynay iti biyag. Tapno adda kaduam amang padakkel kin ni Ronron. Enton awanakon ito'y abiyag. Basta lakit di pilyaman na imbag ti pakinay atam anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanan iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laengan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, mama. Ay, ala, kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabidan. Namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Gapo iti kanayon akaaddayo iti likodak. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo, iti apo ko. Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akanan, gari? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanya. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw kadagtan. Pasensya kang sikapan yung gastos iti date ta. Okay lang ang kanya. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. Sige. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayon no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di na kan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabiin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo iti rabi Babae? Adayamat na nam. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na nang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, Jack amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ita anniversaryo. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asa. Kataan niya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya dayta? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgayan. Ita, ipariknak matkan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha?
Anyat kayat mo sawan. Sabong para kan ka, Karen. Awanan pain at talaga dahi ti agani. Di ko na siguro. Diyak amuti na ramin na. Sabong para kan ka, kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. At akadi aramid namin ton malam. Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ah? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga abargayam ti papananta, Karen. Wala, tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mo lang abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day dyan no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon mi. Apay kasta ti langam. Kasla napuyatan kay je balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan da ito, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Adda ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan mo tasigo da kasta? Nagbar kayo mo't kano idikalman ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day di agari. Ken kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day di lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mati kay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta, Saan, nanang? Ta saan ang maala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin, Gary, anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunuan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Ay, kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam?
Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat mantikas ta Karen. Narigat no saan niya pagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, itikas tangar aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangken kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at ti agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartaman ng Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti aday ti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyom. Ura yun ah. Itikas na nga raramidam, awanan natin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalakiro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Tsak kabailan asukatan. Ha? Sorry langan. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginom ita? Kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ruti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik itiarak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay maamukin kami. Ini pala makitkita ka ni Tipar. Imay kami itigayam ko dito ngayon tapno again, Joy. Mabalin ka rin, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay. Mabiit lang kay pakitakan ka. Ano yung aminan tinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat ar-aramidam di Tipar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno again, Joy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken ka itaya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary. No si ka ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka, ha? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kapya tayo pa'y. Saanan? Sukunak pa yung amin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Doon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nagbreak kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabala lalaki. Wala, tasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti noobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko.
Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Gaya mo? Well, kay eskwela agad di high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, kat adamot sa bali ang mga itulod kin ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samot pa naggusto da di alalaki kin ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na ka di nga danobyo. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Amo na. Anya, kastanti kinaklose yu iti tunggal may sa iti da di alalaki. Kat no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakas na, Gary. Apay ngay anagbanag mutin akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend. Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nagbreak ngam kasta ti aramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag darterasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka di agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idinaminsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na Apay ngay akasta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami nanang. Amom, Gary, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak nanang. Baybay andak ka di lang. Anya. Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo ka ni Gary? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan day di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan matlaang ang timarik nakapanagayat para kan kuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo ka ni Miguel, kasta ka di? Saan akasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti mariknak a panagayat para kan kuana. Agraman panagtalik ko kan kuana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo ammo aliklikan dagiti ammo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kan kuana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen nanang. No kasta,
Urnusin yun, ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana nang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel tinagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang amok na ta. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akasta tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, katsaanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Tasaan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray sika. Agan anad ka matakanayon. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taidjamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo ta agabroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan anad kayo dito balayan. Si kakit di tirumbeng agan na, anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. Lukas to yung aldaw. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasaban. Ay, kastoy gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga da ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amok anagabrod kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At apim mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama panagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga Rod, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arit nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arit nak.
Saanan arumbang daytoy. Taadan agtagi ko kan kuana. Kat maragsakan para kan kuana. Taadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaem, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pailaang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan maysa, saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti ammo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. Uwe, nanang. Ay, nalabit. Talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man, no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat kumati umadayo pa ilahaan. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga, anak ko. Naklon kung tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamamu kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlata magawitan tirik na kabayatan ti panang buybuyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amang ano ka sa pula? Ay, no thanks. Sige, panawan ka na.
Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Wen. Sige tagawid akon. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gayam. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataarday ito yung alalaki. Natangos ti agong na. Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan narumba nga mamamunak day ta alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at dailim-limad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak ako, tiyhindi da paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang ana. Dak matan na irupahan na imbang. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ngumapay. Bawal ka di ba lang? Lada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa met sayang met day ta matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, among mat a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di da ito'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? San pa'y? Nagtali na edak lang iti kalsada. Aguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakaditi nangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan nakamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapol mo. Kahit ka kumasarong karan. Sige. Sumrat ka. Thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanen. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl iti. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya tapumaot pa iti panagam amuta. Umdasan da ito'y. Isa pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diya kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Isa pumanaw ka kuman.
Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kahit sapay lang ko ma. Tayo ti sumaruno nga isa sa rungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umar arubayan. Malasin ko tay kutsena. Jak mutlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma paikit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat kagaram. Umarta man di. Awan nga min kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay Sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man nakamove on kan. Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sagot ko kada kayo. Agyaman ak barok. Aguray kat ayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga ayaban nana. Di magasaklaing ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasi katika na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagiti pupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibagaman dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, impagam? Saan pa'y? Awan madaga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kayong kuana? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kayong kuana. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Put no day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen.
matulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapay lang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agurderan iti kananta. Gataguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina. Panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry. Nasingpot ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad kan ka. Pangasim. Ay, di ka ka di mabain, Jetro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko kan ka. Mangantalaang met. Kat, kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para kan ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagit in-order ko taraon. Nagyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitek, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina. Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. Di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami agpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipatan mo na'y tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayon, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apin ka di ba yaw? Anyat problema? Agdamag ka pa'y langat! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka ba yaw? Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito yung balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwan Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay,
Excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkiddawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga aramidam ka ni Carl ti kasya Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Iso ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga aramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmaday yata. Kapo iti panang dadaal na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti kundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklon ang kapo iti naramid da yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin nga naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kan no pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan na gichay. Di mon panunutin. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patsyak adi na kan tupaldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patsyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas. Ti amok ngamin kat babaero. Nataer nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, pay. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Diyak to dadailin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan hak itinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damot panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagtengwa na pasama kitibiyag tayo at da plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, ni Apo Diyos, timang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. Agenroll kay ti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun.
Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan di ka agsardeng, basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko, basta makalpas ka iti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta, basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minen ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita apaw kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakitaak manmot dagita nga agimbabak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat ng timapan ag-enroll. Kabailakmat? O sige, makamuka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaak. Ngam sabali ti in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga routine enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina nurse mat kanya. Ay, naimbag man tadagastusan kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga ron, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak an imbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na. Makaginawak pa nga uminom. Nakaroon samot ang tauyag yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisan naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko. Saan kayon apagtrabahuan? Tasya ko tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalo kagak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada ng aglaklako, Filay. Wan nga rod nana, anya nga dagitalakom ita. Natang paylaang ita. Ay, saan pa'y matanaloom tayo impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang ko. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kasto, ta diretso lako. Nasaysaya at mutlatay nalawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta.
Tanya ngay kat saan tayo mo ta naipas ngay abak nang. Wala, Jak kayat tag nanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko iti naglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ti eskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dalaing pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Naawatam. Wan nanang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka. Mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay. Di kotse kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend tadakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wan nga road, apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pa'y. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa'y iti panagaadal mo. Lola, ikarkararag tayong agbyag ka pa'y iti napaot. Tapno mananam mon tumat ti bunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbiag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No dikat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No dikat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak. Aging gabi maketak. Patpat gan kaunay, isong aramidak ti kastoy. Tadyak kayat ama itulad kanto kanyak. nagsingpet kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka lang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ipanang baybay adaken ka. Ang manya nga raw, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadana ng kantatang. Jak pulos inarapaap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak mat alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay. Hinakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit? Sika ngay. Inakmat isursur nga ilako tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Ket diyanak tangay.
Napan ka din nag-eskwela? Wen, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat ta pa'y bakit? Tamakatawon langan, aggraduaran di anak ta. Wen lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sigat ti mangi marcha. San asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Ngam masapol ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale, tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumot yung engineer ta bakit? Wan apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no graduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay, katuan alakay. Umanay mutkit di aje, talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaw dyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado ti rigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo ada gusti inaadal mo, apok. Wen nga rod, Lola. Tapno makasubali takkada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kuma mapadasan dagiti rigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bale makaturpusak lat tamat. At least makagraduarak. Iso adi kayon agunget nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Makagraduara kun iti kuleyo. Kat no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbeng laeng, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wen, Rosbel, tano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutem kumadagiti adaw arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa yung ngaglako. Tapno makaurnong kami laeng iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Lala. May payamon. At daditan bakit? Sana bali, makagraduar lata. Nga oray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gumtay nagsardang. Wan matkit di Nagsweldo kan, Rosbel.
Uwan nanang. Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayo nakmakitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. Addo ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutan awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita, tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo, dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Yalakad sikat ti makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero ti gatangak no bigat. Kan amin apigad, sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style ti gatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang amu na tasubadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan ang makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbe ti adu abang banog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Diyamat makikita nga agla ko kayo itinatang amulayaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mo't agsusweldon angkal. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami, naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka-Severina. Kan nagkakapintas na kiti gamit yaw, diti o nagtibalayo Ay na, jay apukok, tinanggatang amin kadagita, kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Uwin nga rod nag-abroad mo nga minan dya apok. Ngam ko na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan ko nak nga mipilit na mo. Ewan mayamalang no, ang nakadwam dito. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka ba? Napakumbaba kalat ka. Ngaurayan dan mabalin nyo itibiyag kaka. Ngamya ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey, pirme ti palangguad da. Kit awam mga ron pakakitaan. Ti palpalangguad da. Tadi na paimot na nayunan ti posti di balay da. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Narigat pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw. Bagbagak kumata ka anakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar kayo ti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulan ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang.
Kat isuma lang no agabang kay Jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naada ki Jay. Malangalod. Lukas ta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga agabroad nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mo ta. Pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain da ita repair. Intun nagsweldo manen Malangarod, papanamanen aya. Basta dakwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot matlaan kada kayo? Wan ay nanaggagot. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti dan nayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa ak manan iti kasta nga ibagbagam apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kamugayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isyo di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak lang mat. Awanan ba intay di lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngam di nakmat na ilaban. Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan matgayam? Anyan day ka na inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady ditan na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Bagay. Anyat samsangitam. Mas asya na kijay anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas. Ti panang perpersa takan ko amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata.
Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan suldo na. Wan nga roon. Iso ang akong konsensya, lakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta ita anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan, tapno adda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibya. Numangted tayo titulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin apwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrabbangan tayo dayta kas naganakda. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayamyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyaken, panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Nalpasan ter Aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayam ko iti maysa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa ilaang matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nung ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga dyan anak mo? Tung palo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter Aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmat nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan amangan no gumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamaon pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado ka no ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tangag trabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyinuyam tumot ngamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta apagapapaan day ta panagluto dito balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balayo, Nana Rosita. Apay, balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapolak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya.
Agluto, agdalos, ken aglabanaang nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, nana? Diyak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi-stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay panagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama panag-eskwela. Ken uray agawit kayo to ti alas 4, wano alas 5 iti malam. O sige, mayata. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw diti balay Napatigsakit diti gagarayo. Pamunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyaktiin nala ni bakit mo ababaunan niyaw. Ha? Babaunan? Di na ka din adakamat kan ka. Nay, awan mo ting magbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samot taon. Karaman iti trabaho ta agluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, sana bali Barok. Siyakton no sumarunaw. Anya ka matan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no dadduman. Ay na bakit? Imbis nga isurom diya anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuron was tala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita di Benson. Ti karubayo ti nakadamagak. Diyo ang mo ti ugali day di Benson, tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngamkas lati kayat na agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka na No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maarami ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tanod da babaunan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangala dagayam iti babaunan da? Wen
Tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalaws. Kat nilay rangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalayda. Agkulkulong mo it isilid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Mari Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kayat ko matimaadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay naanak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-echo bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bale tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramidak. Saan para iti bagik? Saan saya ti kasta nga aramidang? Saan agapu ta kiniddaw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta akanayon ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka, anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw, inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ta maawatan na. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana, siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Anya't napasama kaya? Talaga anaya dayon tirik na tapu ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita koleyo.
Spoiled iti nana. Di na ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na ammo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kasta nga rabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kasta nga aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apok. Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tada pa'y atindarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, da kayong ti makamu makisarita ka ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Apakas jay ti kawas ti anak mo. Makitkita ti tiyan na. Tatang, kas jay ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat, kas tamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga minakidawon na ka itid mo. Nga oray saan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin? Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadada ka sa mapasama ken kwa na. Ay na, yan dadayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo ken kwa na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kayat ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay, agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino ti nagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damot ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa'y mat? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilang, nagturugan na idirabi. Agromin ti kastangar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no grebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimrak? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak.
Anyat inararamid mon. Kasano nga roden ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpaskan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita anak tamaresen. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkali ti anak ta. Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayaatan na. Kentam no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y uping ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jakpulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungat ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo mat no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumag nga ungtan ni Benson, nukas di abagbagan na ka. Tata. Saan kami na nasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. Kung saan na mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. Nagbidutak, tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon asiksika lang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong? Ituloy ko ti agiskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta kumapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ta agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Surwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Sana pa nang ipatag ti panang spoiled iti anak. No patpatgam ti anak mo tubngaram iti madi nga aramid na, tapno sana sumyasi iti husto adalan na. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Sigurado ka kaditi desisyon mo, nga gabrod rehina ba kayo? Saan ang ngagbaliw ti panunot mo? Dakkel agatad ti kasapulan tayo para iti panagpaagas mo lakay. Adumat ti mabalin na pagtrabahuan iti lugar tayo.
No dito'y lugar tayo ti pagtrabahuak. Kurang titangdan ko a pagpaagas mo. Ay, anya pa'y nga ron ti maramidak no kasta ti planom. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Para mutlaeng kan kaday ti nga aramidak. Diyak kayat ang mailumlum tayo iti utang. Asino nga ron ti mga sigaso ida anak ta? Nakasanitak ni nanang may papan iti day ta abanag. Pangasim ko mata suportaran nak iti plano. Kuna ti doktor, katnasken ang masigod ti sakit mo. Pasensya kan bakit? Diyak nagayat ang tikastoy ka sa saad ko ita. Plano mo't gayam ni bakit mo taga abroad, Eldon, anak kaw. Kinasaritan na kidi na palabas ngal daw kay. Imbilin na kayo kanya. Wala, tay pilit na mo ti kayat na nanang. Para kano iti pa nagpaagas mo tiya adayuna. Para iti panagpaagas ko, wano kayat nalaeng nga itarayan ti responsibilidad na dito'y balay. Ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Saan mo't siguro akasta ti kapanunutan di asawam? Ay nananang, amok day tang style ta asawak. Anak ko, panunutom ko saan basta-basta ti sakit akimpetken ka. Dakkel agatad ti kasapulan para iti panagpaagas mo. Ado mo ti pagtrabahuan dito, no kayat na. Makaurno nga dagos ti asawam, no ija abroad ti pagtrabahuan na. Pudno ka di tinaibaga ni tatang, nanang. Panawan na kami kano. Agtrabaho akla ang ijebalasiw taaw. Takasapulan tayo ti kwarta, anak ko. Awan ka di ti pagtrabahuan nyo dito yung lugar tayo, nanang. Ado, ngambasit ti sweldok no dito'y ti pagtrabahuak. Kasapulan tayo ti kwarta para iti pagpaagas ti amam. Diyak ngayda pumanaw ka, nanang. Kasanuak langan, nuwan ka. Para iti masakbayan ti pamilya tayo ti kastoy nga aramita, kanak ko. Nanang. Bantayam ni tatang muwan. Di ka madanagan. Agawid ak tumulaang no makaurnungak. Tapno adda pagpaagas ni tatang mo ket agimbagan. Nasurok lang makatawan ta dito abroad ngam ay na marigatan akon mare. No siya, saan ang mabalin nga agreklamo ak mare? No kasta, planom pa iti mangirin nyo iti kontrata mare? Wan mare, para iti asawa. Ay, day ta nga agpaiso ti rigat nga no adda masakit ang miyembro ti pamilya. Maanusak mat mare, tinapatag kat maagasan ti asawa. Biliba ka talaga ken ka, mare. Dakkel ti sakripisyong para iti asawam. Ipaw-pawit mo sapay amin asweldom kadakwada. Huwan mare, tapno agtultuloy ti panagpaagas nila kay ko. Oray awan maipundar mi, basta maagasan nila kay ko. Pakaragsaka kunday ta, mare. Alpasan ti kontrata day jay arhina jabrod nanang. Di mo't lagawi doon. Di mo't ko na ang nag-renew iti kontrata na. Agraman umawag, di na pa'y maaramid. Busy lakit di dayja iti trabaho na, anak. Busy iti trabaho na? Wano busy iti sabali alalaki? Ay, saan man natila ibagbagamot. At daya pa managnag mo nga dalalaki di asawam. Amuyaw, tayo asawa ti kumparing nanang. Naglalaki, kabayatan ti kaddanay abroad. Iso ang posible mo, ang maaramid ni Regina ti kasta. Ay na, saan nga amin nga OFW kat kasta ta aramid na. Di ka pa'y kagyaman ta maanusan ni bakit mo ti trabaho ija abroad. Tapno adala ang maipawit na pagpaagas mo. Diyak kasapulan da kita nga agas kas kada check up. Naglalaki mo ti asawak nanang. Ay di kag sasaw iti kasta, tawan pa managnag mo nga aglalaki di asawam. Hello, Reyna. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kayong di talakay? Tanyat pa nagkunam. Naragsak kami ang mangururay iti panagawid mo. Di ka agungot alakay. Para mutlakan ka no apay ajak pa'y makaawid. Jak pa'y laagawid.
Aging gaadi ka pa'y maagasan. Amumot, awan dad dumaanam namaan tayo no diti sweldok laeng diti balasiw taaw. Sige nga, Rodan. Bye. Awanan, Jeric. Awanan plano ti inam nga gawid. Apay ka no, tatang? At dan sa bali a pamilya na ija abroad, isuad di na kayatin ti agawid. Nakasta? Insukat tatan ni nanang, tatang? Wan, isuad di mo naman ti panagawid ti inam. Apay ngay. Anya ka ka de, Eldon. Di mo matpadaksan dya sawam di ta anak yu Pudnumad kami nanang. At dati lalaki ni Rina, isuad di nan kayat ti agawid. Isu nga inrenew naman ti kontrata na. Pangaasim, Eldon Di mo dadaulan ni Regina iti anak yu. May mayaten ti kastoy nana. Tapno ammo ni Jeric ter aramidan ti inana. Kasanon nuguraan na ti inana. Gapo kadagiti inuulbod nga ibagbagam kang kwa na. Marikriknak na anang. At dalalaki ni Regina ija abroad. Isu adinan kayat ti agawid. No syakti si ka tulungam kit di ti bagem. Tapno agimbag ka. Tapno makaawid mo tandya asawam. Di man kanunungan ti arami di manugang yo. Ada nga ron pamanagnag mo nga dalalaki na. Ay, ti kidibilin ti doktor ti panunutam. Masapul ang masigod ang maagasan ti sakit mo. Tapno sana kumaraw. Hello Mare, nakawag ka mat. Sika ti inawagak, tadyak meten makontak ti asawak, Mare. Uray ni nanang, jak maawagan ti number na. Ay na talaga di mon makontak, gaputa imbarsak nila kay mo ti cellphone nga usarenda. Anya? Ay na mo Mare, sang ka istorya nila kay mo nga dalalakim di ta abroad. Anya? Talagang awan ti nagbaliwan ti asawak, Mare. Manu atawanin nga dak dito'y abroad. Gaputa kayat ko ang maagasan. Nung kastakit din ti panunutin na. Ti ko na ni nanang yu kanyak, Mare. Saan ka nun nga agpapaagas nila kay mo? May si stress siguro na. Gapoy ti panagat-atap na iti angin. Una yan ti asawak. Ay, kasano pa yun ngay amakuntak ko ida. No awan gaya mon cellphone da. No kwa syaklatan tawagan, Mare. Ta padamagan kanto. Eldon, di kan sa magtumtumar iti agas mo, anak ko. Saan nga agas ti ka sa bulak? Pangaasim Ikam ko maiti importansya dagiti sakripisyo ni bakit mo ija abroad. Tapno mapaagasan na ka. Ay nanana. Maminanumat nga ibagak kata kayo. Apamarang laang ni Regina dagita. Tapno saan kayo nga agatap. Saan nga itagnanayon kat adda ka mga sikasukan ka, anak ko. Iso ang masapul nga gimbag ka. Tasyak kene kumapkapsutak meten. Uray ni bakit mo, mabambanog meten ija abroad dayjay. Basol ni nanang. No api akim mapsut ni tatang lola. Ammom apok, agtrab-trabaho ti inami ija abroad. Tapno maagasan ni tatang mo. Nag-abroad Tapno nawayaday ti lalaki na lola. Ay sus, saan napudno day ta? Awan lalaki jay inam. Adda. Dito timbangan ni tatang. Iso adjakon kaya't ang makita pa'y dito tao, lola. Aniya? Jeric, apok, mapangkaman itayan ni Auntie Malilya. Apay ka di lola. Saan mo nagring ni tatang mo? Anya? Mapan ka nitayan ni Auntie. Ibagam nga awagan na ni nanang mo. Tano may pamuspusan na ti agawid. Pagawidan na pailang.